أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلر إشون خيريال قوياتلان قولون ريكوني بوغو قو روزمان قو إثلو الله تعدي عن هبورا قوغي بوغوهب روزمان قو بصوربا بادا خاص هبورا بجوغي بوغوهب روزمان قو قرآن الله تعدي عن الله سامغو بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة طب كاكتي أحرم خليلا طب رزمان قيال فاسعوا نجأي لخ إلى ذكر الله الله رخصيل دي وذروا البيع تنجي بيع بيتشا خيسجيب قتيل أي دنيا الله ثلول كنا بقو إنجيجوت تون دولدي روسا إلا دوب روزمان دي هب روزمان قو أهل كتابة شو بك أموجو روزمان قو دون تلدا تسريرك أرالدين نزول بك أموجو هب روزمان قو دوز دوبا مقصان لي هب أموجو دوب روزمان قو دا جانب دوز داسا دوب الله أسا بوسون نتلر هب أمة لنقبقون نتلر أمة لقيت أموجو هب روزمان قو نتلر أمة نتلر عيد لونجي هب أموجو هب روزمان قو أورقة صابو لبوغو صلى الله عليه وسلم جنق جبرائيل ملك وجعنيلا عليه السلام دسو كدوبك عنيلا قوان غرامتو جنساب قصابونيلا هبو جيلا روزمان جمعة روزمان بوغيلا هب روزمان قو الله هس دوه جهب فرز لون هبو لبو جيلا دوه عيد لومك إني دور أمة تلقي فرز لون هبو لبو جيلا دو دا خدوب جنس أبون لأبلابوغو أورغس صلى الله عليه وسلم دو جبرائيل ملايكاسته نجيه هنب شبي لابوغيب روزمان دا جانب جبرائيل ملايكاس أبونين لا نجيه هنبوغي لا 3 ساعات شو چوغوينگي هب ساعات دا جانب جنس دعا هبوناني هسي هب دعا باشلي جواب شوليلا ناقلون هسي هبشوج عناني جواب هبروزمان قوال دجاني بوغي بغب دعا قبول بعجل هسي هلداسة لك أب أخيرا طالقي بقولي لهب هني هسو كشلي الداسة عناني الله هسيو عني زيجي وغيلا هدينغو هب قو سيد الأيام قويازو سيد خا عدي عنا بجي بوغيلب قويا دغورت خزود سبق خا موغيلب نجات سايل أبلاغو ملايك سبتسا هلدي أبو ليلا خا يوم المزيد لله شايل أبو ليب يوم المزيد سكنا لقو خا أدي عنا الله سيلا أبلاغو دو جبرائيل ملايكاسكوبيت سنبجو بوغو دوب الجان الدجاني بوغيلا تقال مسكا لقال قحب روزمان قبوغي ميخال أدي عنا الله سبحانه رحمة رشتون لله دوبي الله زهير لله دوي تسوق بالله زيروك إني إيشون خريا بقوغي جند بق خراب روزمان قبوغيلا روزمان قوات أدم أورا جوجانيلا عليه السلام هب قوات الجان ديتلو هنيامونيلا هب قوات راتل درشتانيلا هب قوات لسوتهاب قبول هبونيلا روزمان قوات خزيجي خانيلا أدم أورا روزمان قوات قيامة سبقوغي تشزبوغيلا يوم المزيد سكنا ثقيلا جي أبو الله روزمان قال دي الله استأسكوب ملايك سبتسا هبو جيلا الله السوق لغزال بالله اللي بقوغي الجان الدجانب روزمان قبو جيلا أدي عنو الله سلا روزمان قيال أنت لنس أزارغو چي جرح دا ستار قوليلا جدد جرح تأثرو چي روزمان قواتلو خيرات ليال شو چوغو نانيگي أورا قصو حديث بقى صلى الله عليه وسلم
Ruzman qoyat xarav. Yalunani ruzman sorduat xarav. Allah sesi qalila şahida sukiri. Fitnatul qabri dob xabal fitna aldasagi. Xabatluk onu incitli alsagi otsunu lila. Ruzman qoyat xarav çi. Ruzman qoyatlul xirali netletsa şabit sunavu gebdina sluatsal. Dom netleta habul levjo shiba lithaze. Shib khiriyab, shib qimat bu gebjo netle qitlumu gebthaze. Netle goslu qimat bu ine. Ruzman alde inada inarodan urgun gurt ezenit ine kolef lithaze. Shayn abunani odina khirali netle qamborch on koleslo. Ruzman qalç unize kol adabal giruk una. Otsebese bu gohli hadur teze kola çetvergalda sagu başlahun. Dua habun, istiğfar habun, tasbih habun. Çetvergal ko kola başlayacak dolde. Mete ruzman qobu gebja qago. Şayn abunani Allah seyle abula bu go çoxassab xirahli bu gila lagzaz etqollel riqzabazol. Hep xirahli aldasa hep tokli aldasa tollarıyla dob çetvergal radal dua habur oçya se gurogo hedingo ruzman qal dua habur oçya se gobşollarıyla xasli. Hel jaqa çetvergal radal bu rohanish rohalikak ahanish obruzman alde jaqa qalda sagu baştayze kola hadurli buk ine kola çeyasu ruhiya braqaslu hedingo do rohara mekhal otsebe sebay bikize kola bjub go çeyas uja ruzman alde rohanani çorde alda sambay bikize kola radal go unyochi ama quat un unyochias dob çorde daha naqeba qizlik abugo qat ve inago çorde zevk enha şeyhem netle hedimu geb awraga su hadis ke uget sallallahu aleyhi ve sellem guslul cum'ati vacibun ala kulli muhtalimin nabun baluga kinoni geçiyasta ruzman qal çorde zet adabu killa o kota kalda teze kara atalca atlamu go hatta netle da taze kola do İmam Şamil Qudisasiru do İmam Şamil tsexomugo qobruzman qal qasi antilak igot obalelde çordeze behila dayla çetvergal meteruzman qovge kha dob halal do göçi kha dobragutlu göçi çünkü antilak ego sa kha do behilan abura jobuk anha hebugo netletsa gotsin kha dob halal da kha çordeç ogon dostuneç obsunat Dodan qartlaze kolev jobugo ruzman qoat çorde. Ama çorde zerese çoçi kakiye çorla xostok avşi bosavili. Edingo çoygi ruzman aldiraçena gonetletsat atçayabze kolev jogo bertsinli buk ine kola. Red ulev jogi mahbertsinab gibi ine kola mashal qunçun hab kin abile megej qunçun qoldar işlara bertsinli gibi ine kola çeyasul. Bertsina mah ruzman aldivaçina got agok artlaze kolejolda samugo şayn avnani asko goçyastan etledasan koşa mahbaç anani osi zaral koletun etledasan hedingo sik avugo ruzman aldiraçina go çalma buge joshunani ret anani jemanani şayn abunani avaraga sallallahu aleyhi ve sellem hadis bugo İnna Allaha ve malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yawmal cumu'ati lana. Qob çalma bu gevjo red anani botroda shun anani hezdeylar salat bit ulla Allah aski Allah su malaik savatsagi. Edin akhirati gibi golsul alim zavatsa abullah oto taqi alda quni hush kumbu khanigi o zaman aldari qarab joat aygi habilillah. Çünkü o ruzman qasl hurmat habun Rozman aldivaçina go çok anan çok kina bu gonigi çok gorsverum bu gevjo ret ila çok çalma ret arada resensiya bun. O daraja güçlü dejindego. Hedingo khiriya bu godina sluatsal radal goraç ene rozman aldi. Ritlan qonaç ene gişlik abugo rek ene jobu gonanigi ritlan qonaç ene. Şayn abunani topşi abgalerik unge kirit ol suçiyase. Sigirespatiç onu ritlan khizerek unge waçinaxa. Obruzman qalsul radal goraç ena slubu gevjobu godina sluatsal hadal
Ruzmanaldi radal goraç aral çağazul. Buk inila Allah aste agarli Allah aste ballahi jal radal raç inarsul qadar aldarıqon. Misal atlebo sanani radal goruzmanaldi vaç araçı yasta. To Allah aste tsikun agaruk ina qob kakahida qawasa ve kerlesta saxa. Odin radal goraç inellik abu goruzmanaldi. Şahin abu nani qoş nitl Allah aste agar harulillu. Çoygi buk ine kole adabu go janu etluhune qaida. Janu etluhune mekhal. Tom koridora şubu geb skameki da odork inaro. Tsebesera dal deraç ina. Tsebesera tsezabilla qadal de khoylaro. Odork unhani ranchela şahin abu nani obugo adabatlan. Tsebesera dal tsunratanani garba merkhinaro adamazul. Şahin abu nani avaraga sallallahu aleyhi ve sellem abu mugo ço garba merkharaste duye ruzmanatlu kiri şveçin. Ama tsebesera dal da çobogoşli gitun. Naqis sebrat zanima tamba tanani ozul garbalni behlila merkhin. Hedingo do janiretluhune mekhal çegi druzman bi khulemiat ke do kakval da tseresan ritlan khilaro. Do rit un ina ritlan khich ogon yatlunani naqasan ina dosta do merkhin ogoruk inin. Hedingo çoygi qartlaze kolej alda samugo do ruzmanatlu do imamas khutba habule mekhat karga dize beollaru. Şahin abu nani do imamas khutba habibu go hugure giraqun. Hanir khutba habule mekhat karga danani do çiyas ruzmanatlu kiri khol. Jinde go karga daraste karga duge latsin abilaro gos kilishat ishara habila utsunçaylan abun. Hab karga di Hab kin abile inji tabjobu godin asluat salhab şahin abu nani gargadi yaşib haydat lezegen etle obruzman qaslu khiratin etle bu gebjobu godin asluat sal antle dajanib soguroni hiç ebqogi bu gogob qob qoyat hagin etletsan etle go şarab jot Allah habikha hedin godin asluat sal ruzman ban klara mikhal dob salam qun khadu salat Alhamdulillah antonu khal. Karga dize beollaru. Tom naqis sevra dalda çotso ruzman bazı çigi hani utsevok on odork anani qob alhamdulillah tolaru salam qoletsagi karga duletsagi ritlan qoletsagi artloları go xolde. Antonu khal alhamdulillah antonu khal qulhu gitsallah antonu khal falaq gitsallah antonu khal nas gitsallah. Hebi çunabugo şu çuğunanı gila dedin hep salara hiç onu lila ruzman aldasa çoygi ruzman aldı şözyan şöt analdasa onu lilo xala bedin aşuat sal netler hab zaman alda şöt abatsa kuro ömer çuğuk ona o şevuk onu isi biqin avjotin unun bajaruları goxa ruzman qol Hagab antlo jo kheptsalla shugo minutuni batla khanim antlo ananigi helso mintatsa sabru habunani antlitsa shaytan aldasa tsunu logochi heldago khadub dostop duagi habunani Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amma siwaka lan abunani shu chugonani gi hab dualdat atchegi habunani hes Allah sev khalq aldasa Halk aldı keze telar ilahev. Hesi rizqı gitlelle Allah şimdi halları bak atlan. Hedin go çingi ruzman aldı hadusuna tab kakkibala dos çingi ina doğru koy. Hedin go çoy gitlik ebu go ruzman aldı hadu habul evjuha qob ruzman aldı janire tlara mekhal. Jigi ruzman balel deslik abu go çiyasti maşkid aldı jan yovaç anani Un qorakata lukakvayla dos. Un qabgurakat alda dos tsalila dob tahiyat ki dolde gort lebaç ena khosul.
Unqab gorakata shiyab alhamdulillah khadudos sallaq iqaldan tsantnuhal qulhu tsallados hebuk ina obshik inusku qulhu. Hedingo araga sasambitsara bugo hadis sallallahu aleyhi ve sellem şu chugo engijin sedine bun qorakat bananila shiyab ruzman qalxa. Hevchi khoylarilla aljan alda jindir bak jinda bi khizabun guroko. Xalavedina shluatsan tle ruzman aldira china shlubuge ruzman qalda jani buge shina khirasi. Qahalti zebellar odina shluatsal. Antli da jani çoqqoyat. Çoqqo jindegu akhiratatli. Co bertsinam qait alda bitchaze. Hedingo ablabugo şu chugonani gila ruzman qat avaraga sallallahu aleyhi ve sellem hadis bugo. Unqogo salat bit anani jinde hesul unqogo sonat munahal churilla. Kinila do de salat bit elevlamugo avaraga sallallahu aleyhi ve sellem hadimit elamugo. Allahumma salli ala Muhammedin abdika ve nabiyyika ve rasulika nabiyyil umiyyi. Co salatxa. Xalavedina shluatsal. Unqogo salat bit anani munahal churlogo chiasu. Habruzman qaldajanim netleye hapshin abjo shabaxchumu godina shluatsal. Ruzman qobugo netleye itlun habun. Netletsa haldasam payda bosebuk ine. Netleye haps hababshun akhirat alda khasar tibuk ine. Adam ora qorgiraxchunuk una ruzman alda giranch ogun. Şayğo raxçulel cahil tiyat raxçula dinatluatsal. Qartlaze kin ableb qartlar ogun. Ol xabatluk unevjatlu fikru habullar ogun. Netle dağıb avara Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hadisal. Netle tsatsereri tsaral. Ruzman qatlu xiratliyatlu. Ama ruzman sana biç oçiyasu shibugi. Sabç o ruzman tat Allah biçar oçi. Sabç o ruzman tat Allah biçar oçi. Hevgilla din muğzad naqhedin rekharochi. Netler watsarugo dinaslu watsal qatir. Netler agarti bugo qatir. Ruzman aldiraç onarugo. Netletsa şagul ahhize behulları lab khiratit Allah habize. Netletsa şematlize behulları. Rasul söğüt inavratlu kesek tlezere seço. Kharatlu saçu vakhu nevşayla tlurabila kiyabun. Çocuğun muqsanlula bikhun. Netlergo ahirat muqsanlula. Çuntulay gibi sinavun. Nitkinav sastayanı aldak nergil Allah astatsere. Netletsa şey davatatli halt ihabuları. Behulları be abize jindir vasaste vatsaste. Muşahada khiratlit Allah habize vaç onarı. Hevdla vaç onarıyla. Allah jinde çocuk tleze bu gonani qososu qağob. Qulçumu goni uri sabak qolososu qağob. Heddaan godinaslu vatsal. Allah sudinal de qaraj ogon itruk ine be Allahu. Netler wasaruk una watsaruk una. Netler bugu agarti. Antle dajan ipsok ego sabgo chiaste abze be Allahu ibn Nushan unar luzman al değil. Hedingo do abula bugu obruzman qalchogi khiri aja atlamugo sadaqatleze. Ob kiri shola do tsikarab kiri ruzman alda doptunani hedingo bitsunabugo shuchugo ngeju ruzman alda wacharo do ruzman alda sanaq khegaro qigo bat abjo sadaqade gitlunani dos misalatli co kamit gitlele khos co shibuk angi qigo bat abjo tluna sadaqade chigiro qowegi wachon qigo rakata lu kak kibanani do kakil ruku' sujda kamil gihabun khushu alda Hab dua gihabunani dos Allahumma inni as'aluka bi ismika bismillahirrahmanirrahim ve bi ismika alladhi la ilaha illa huvel hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun ve la nawm. Hab dua gihabun halda khadub hes shibuk ani dua habunani hes dua qabul filillah. Çünkü netler buk ona dua qabul sularo gomugila. Çünkü Allah astiharullah bugila untaro sakhularo gogila. Hadina zaman xala bize kula dinaslu atsaloslu. Odilan ruzman aldı givaçun çok ego bat avjo sadaqade gitlun. Odin dua habuna nosu dua qabul sula. Hedingo sik abugo ruzman qal ço miskin chiase ço shibugo engi künetleze. Ruzman qal radalgo ruzman aldı givaç aro.
цониги чи асе заралги жинца хабичочи то имам ас-салам тура михал абунани бисмиллахир рахманир рахимил хайюл qayyum ас'алука ан тагфира ли ва тархамани ва туафини мин нар хабги цалун халда дуа хадуб хабунаниги эсуб дуа ле жаваб шолла буко хадинал qazulgi хадинал нетле гобрузманал да жаниругел хирата базуги динатлуатсал халха бизе кола олцунизе кола чиги нетле qara arabjo gobujalt Allah bize haze kola netle da Şahin abunani qob zamanat netle şola bu getludov Hedin goşlik abu godob xaskor uzman qot obango axiratli bichanteze Şahin abunani kinani gi dünya Allah'la meşgul tabigi çoy gi jore xungetun agar xiyalde şöze imuka on taraste şöze inuka Rozman al devaç enç oçi şey devaç enç odam proyer ka bize imuka kin abu gonani gi axiratlu çünkü İslam atlujot sebe inatle buka çünkü agar ti khurkhina bibuka kin abu gonani gi jo Allah asti agar haule amal alde qob qobusina bizlik abu goçi asti şahin abunani netler sahab antuna haltula çünkü qob habur abjogi çopulana qa çurula adam aqan habur abjo atliq fisrabar kala gi buk unaru heltina şuatsal dob axirat alda jinde batule jo habize kolaçiyas dob dosta batula Allah sebotluq habunani jinde botluq habunani do suqedob şolar Allah sentle tawfiqlaygi habruzmanatlu adab gitsunize habruzmanatlu huquq al gitsunize velhamdulillahi rabbil alamin